mvuze inkotanyi wumva iki, izindi nkotanyi uryumva ute? Nikubye mu nganzo ngambiriye gusenya ikibi gisize irangi kigaragaza neza kandi ari icyago cyugarije akarere. Mvuze inkotanyi wumva iki? Uvuze inkotanyi ku ikubitiro numva inkota, numva imbunda, numva abicanyi ruharwa. Izindi nkotanyi ni ribi uretse kuryandika mbese nk'uko ubu mbikoze, njye no kurivuga numva ururimi rugobwa. Izindi nkotanyi riragatsindwa muri uru Rwanda rw'abazima. Uvuze inkotanyi numva induru ku misozi, mbona filime z'ibibi, bimwe bibi bitavugwa, mbona abana basekurwa mu masekuru y'ibiti, mbona amabere y'abagore acibwa bene yo barora. Mbese iyo uvuze inkotanyi mbona imivu y'amaraso atemba hose aho amaso agarukira. Iri ni izina ribi wasobanuza ibisobanuro nk'ijana kandi byose bijya habi. Ntabwo mbeshya, nta muhanzi w'ikinyoma uretse inkotanyi mvuga ubu. Abandi twese turasiga tugasigura dusobanura iby'insobe. Nubwo inganzo yaba isobetse akajana, insibo y'inganzo birimo nta muhanzi uvuga ubusa. Umuhanzi n'umuhanuzi bajya gusa, bose berekeza hamwe. Reka rero njye mbabaze nk'abanyarwanda twese dusangiye igihugu, ninde wacuze iri izina ribi ry'inkotanyi? Izina ryuzuye ubumara bukaze kuruta ubw'inzoka, izina ritsemba abantu, inzu n'imiryango bikazima, izina ryuzuye ubugome, izina ritagira impuhwe, rizira impundu, ryuje induru n'imiborogo ni ukuri, izina ndota gusinzira bigashira, nkarara nkanuye bugacya. Iri ni izina ribi, uwanjye ntakabe inkotanyi. Nicwende barakaraba ntibacya, barisiga ntibanoga, basa n'abantu ariko imitima ni impyisi. Uretse kuba umwe muri zo nta munywanyi w'inkotanyi. Burya zimeze nk'igisebe, nicyoza kikakurya utanacyoza nabwo kandi bikabuko. Abanyarwanda twaratewe n'impamo, twaragoye bikomeye. Mu kinyarwanda nta wabona icyo avuga, njyewe rwose narumiwe no kuba mbasha kuvuga ibi. Ni amateka numva nanga ko azimira. Izindi nkotanyi ni ribi, rirakagenda amahere nk'amahembe ya nyakabwa. Abanyarwanda bose babuze ubuzima kubera izina ry'inkotanyi. Baruta bazize ibyorezo kuva u Rwanda rwabaho kugeza none ubu mvuga ibi. Izindi nkotanyi ni ibyago ku banyarwanda, kikaba icyorezo cy'amarere mu karere u Rwanda rutuyemo. Inkotanyi ni ijambo cyangwa ni izina njyewe mfata nk'igitutsi. Unyise inkotanyi ubu ntutse, kuko inkotanyi zavumwe mu ntambara idashira. Barwana iteka nta mpamvu igaragara uretse kwica no gutsemba abo banyuze, kandi bica urupfu rubi, inyabutatu gatwa gahutu na gatutsi, abapfakazi, incike, imfubyi n'amarira gusa. Nkotanyi ndababwira ntabahishe, inkota mwimirije imbere namwe ubwanyu izabarya, nguwo umurage mufite. Uko mumena amaraso mwica mutababarira, namwe igihe kije rwose niko muzamera kubw'imivumo muvumwa. Niba mufite icyo mupfa n'abanyarwanda bandi mwumva batabaho, njyewe rwose mbabajije abakongomani murapiki, ese nk'ubwo mugiye Burundi gukora iki? Ndabaza inkotanyi z'abapfu zapfuye uruhagaze, niba gufata u Rwanda mwarwaniye imyaka 4 ntacyo byabamariye, n'iyi Kongo mwe mushaka gusatura nubwo bidashoboka, nayo wanayibaha ntacyo yabamarira. Umuryi wa cyane burya ngo yiroga inzara, mushaka mwicare hamwe niba mushaka kubaho. Ibitari byo murashira, mbona ntacyo mumaze mw'iyi si y'abazima. Imyaka ishize mutegeka rwose yabashize habi, nuko mutabibona kuko mwimitse ikinyoma, none kibashize habi. Intambara mwiyitiriye nigiye kubamara, uwanyu uzayirokoka ni uzagira icyo avuga. Aya maraso mumena aratabaza nyirijuru, kandi yumvwa cyane kuruta induru y'abazima. Gusa nabo ntibahoze, buri wese bari gusenga mu buryo bwe, kandi ikibazo ni kimwe. Ni intambara y'izi ntindi z'inkotanyi, haba i Rwanda no mu karere rutuyemo. Nyuma y'imbaraga z'umuntu nibwo Imana ihaguruka. Abanyarwanda bararushye, mu Burundi bararira, Kongo nishiraniro. Izi ni inkotanyi ni ribi, mbese ringana n'urupfu, nta cyiza kiribamo. Izi ni inkotanyi ni icyorezo ruharwa, aba bahamba ntibaruhuka ngo ifuni ihamba nayo iruhuke n'umunsi umwe. Iki inkotanyi bivuga? Ubaze ibimuga waruha, ahasimvuga bamugariye ku rugamba bo muri zo, cyangwa bamugaye barwana n'izo mburagasani ngo bazanzamure rubanda bwoka yibasiwe nazo. Aha ndavuga bamwe bazirokotse ariko zikabatwara ingingo z'umubiri, ubu bakaba bariho ariko mu buzima bubi. Aba n'inzu z'ibitabo, ushaka kumenya igisobanuro kiri izina ry'inkotanyi wasanga umwe muri bo yakubwira ibiruta ibi. Wowe rero mvuze inkotanyi wumva iki, izindi inkotanyi uryumva ute? Ni Ndindabahizi umusizi, ejo heza turi kumwe.